kuco mushango ko gwakubira kuri konka netugamba ha byo nibibaho because hati twikirize ninga twange taro ko tere kubasa kuzaho eri hagati yawe zero bedutare betakashye buri mushango. That's a fact. Bindi masakaro atakatugire popper. That's an obvious thing. Mwe nsitegwa kubigamba ko kubira konka ntutera mutoki hano hari yakwenda kureba nice cyo gendo misho iwe nko kwendo birebo takandi hanga ryitu ryemerereka abo kuba haro bagira ngo oburamuzi judicial kamene kwenda kiganza no oburamuzi omuyihanga gasha kitongore ekikwatirine no buramuzina n'abaramuzina n'abandi nkabo ekikucwemishango kirya ha test ya man abo kuba hati wahuri abatu nakugambira kujya ati no mwakwiza mushomere muriro you have to be calm ico ni cyumwe cya kabiri mwine kumanya government ko operating ro bije kugira araye kubasa kushika amategeko agongerayo ekagaguruka abo kugira ngo bunga basa kugiteka zari. So that means ngo aroho abine teka tekejo eyima ikobuna basi bakuteka teka ngo evire kurigire baragere bashobora ekangwa atabasumba se poyo cyo ni kushaba ngo watere sumi yawe ugambira izina naho kurga esime be brief okibuzo ningo habuzu bwawe kandi sibuzube as clean as possible sumuza hataba kujumirana kandi tingukishiriza. Gntv hello. Okay, what's terra ninja kwa ni kwataru ya kandi kugira ngo akire nkaka akundi kwa ni migura. By the meantime abas okora kureba one government ino kuza kwemerera aho ikagira ngo ize kutegereza yes namazuma negendera amateka konka ho kiri kwetaga no kurigirira uko anangumya yanagamba intelligence wise obumwene basa ku intervening. Hello Gntv. Yes hello. Ubare kusima amazina naho watera. Yes Rajab. Na Mariko na ngumyana na nyabari mu studio. Ido twa kujurura mugashoro kumazi. Okay. Kandi wabare ni kusimira kimwe amateka gwahera no kugira ngo wasibaho bake itwabandi waturugaho ni wahendera ngiye utakwenda abandi bahende konka n'ikirungi kandi ni kusimira kimwe rajya bono mu mbanta batakukira kurga aha choma gitinga sha TV tukandi nabaya kutureba amasimu kigigwire wabari yo kwenambere ya screen yawe noza kutera n'utwabende tukora submission za byo kwata kandi baza kurura ekitegatego cyabamura mu abasi na cyuye ngizo kandi kushobora konka habi yesu umuntu basa kugikwata because in time yawe. Hello. Yes hello. Wabare kusima amazina naho watera. Yagenda twakwakira. Okay, twakwakira se. Okay. Noloya kandi nowe kibina cha UP. Okay. Okay. Gw'Ebali munonga abanyarukungira basa kubatwakurura. Gntv hello. Yes hello. Okay.
bari mnonga umnyarukunjiri kandi mwe bari mnonga kuba mutureba nimba simira kimwe kandi mwe bari nakubayo Abbas gukora rero kugambira amasumu goga ku magije nsabwikiriza tugakwata ugarize rero yari producer wanje kumze munaga kwata twase kugenda umisho then government ekintu cyane nja kugambira cyenyine umnyarukunjiri nja kurugagamba ngira ngo ubumwe n'ibyo kutekwa kwata mpora n'ibintu iyo bari munonga hati eshonga yo kubanza abanyayuganda nishaba ejeshonga bagitegereze erisho mutakariha ahakisiyo mukarteka mbaji eji etwire ry'inkora ya NRM President Museveni na government yeje abanangumya eshonga zabo zona no kwijo mu government eji bakizera umuhenda biragero so baemerera tiva bakagera ngo no ikirizwa kuhenda biragero kuko riwe kurabyaho wadeberagira byo biruho konga ku protecting amagaraga abanye okay ekimukweto ku protecting konga ocerarize umukwenda beragiro manyo kwenda beragiro no boyira bagaraga abantu bantu agojo no teko mukabi echo kubanza government egikwija kwijaha President Museveni na UPM no bashembero mu karuru ka cyanana they were the last no bashembero bagafana ba parliament omuwinga Christmas Chiyonga Kongoryo wa kabiro wa DP we yitereza mu nywe bansinga tija kwenda beragero Constitution kabero and ETC aba bashembera bamuheru bagera ngunga hitwa abanyayuganda abana bakunditwe bija bazo mu cishaka icyo cyari nagira ngo no yiterezwa kwenda beragero bita abantu mitwara ata nabo bantu abisera that blood that was war. Yeah, in that war. That war. blood. What do we call a liberation of killing people? Nelson Mandela bakamukomya myaka 28 yitireza yargayo konga he refused. Taritireze muntu wena kufa arukorabera mukono gwe. Ba Patrice Lumumba bacungwira abantu bakita abantu bangaye. Not everyone nangumye kinyendo kimanye cyo kirgo mitwe yita itontumanya ngo basa kucungura abantu otisere bantu okay tukayemera no zakabu nangumya ebyo bintu bya French Revolution reign of terror this is the ideology of NRM ngukuza kucungura abantu ne kubanza wita abandi ba Voltaire and etc bakita abafaransa binje they killed a lot of people during the reign of terror 1769 ngubo kwenda kucungura abantu ungeje nyina nchikugambira ngo murugana no umurugana Dr. Kwame Nkrumah akacungura abantu bagana atino waisiri umurukongo 1960 June 30th Patrice Lumumba akacungura abantu atisire bandi ebintu nyendo bicenke mention them but a few these things kamuzubanda bakacungura abantu batisire bantu so uchi ni sana ngumya tichishire ngo ino kwenda mateka kufuna kirungi no basa kurabiro muringo murungi otisire abantu otine mateka gohenzere okaka kirungi ngo ko rino atugambira hati iwe noenda kucungura abantu bakashari no noenda kucungura abantu bakashari hati noza kwiba karuru ohe abo kuba ogumutima goye namanyango his suitable no ari kubasa kubacungura barukubi kongate nangumenye nankubuze ukigambira no za kwenda neberagiro at least people to die mpako chungira abantu wewe no abasi reka kubuza zeno maiza chunga yendo stin sa basa imerum kamereji ajirat nyonka roya naza kumastani it's okay ajirat nyonka roya ni bajiro stin sa besje okuza Kenya akakora urukiko akija katahirira ninga shaka destabilizing obusinge bw'abanya Uganda nko kwebene bateka of course umuntu yamara kwa yaringa nanka amasimu nanka yamara kufuna embundu nebirwaniso byona ikikumaniza ngo ikikura tonorutaro mwagenda basajiri at President Museveni abiragwire na government ya Uganda ni heri ya UPDF okuratira intelligence bakazo mu ihange rya Kenya bakakwata westini service yataka rundine ebinanke ebirwaniso byo kutahiriza obusinge bwa Uganda kugira ngo abantu batashesheshagamo abenaza atabira gwiro kukikorecho abenaza kuyikiriza bahandikira Kenya kitwara process obwire buringwa bese jafune ebirwaniso bye ajamara habanya Uganda nyanga kingambo sibe kiki I beg to submit
nanisha bangaruke mu kibu abanya-Uganda abasi ngo wasubmitinga mununga no mutayoba kandi abanywanyi bitu abantu batureba twena tukunda Uganda kusigarira Uganda buzima akusigarira Uganda nungi kusigarira Uganda iwe nanye ituturamu buri yoma akafiringa kandi akahurura umutima gwihanga agwijire mu buzima Kongo turakome kwikiriza president sezugwire. Yes, Gntv hinari yasumu. Hello. Wabale kusima. Amazina nawo atera? Yes, yes. Atuwaine bwino kutangu bezi jakata kuza kustahi. Iwaine bwino ngwakata kuza kutahiri hanga. Iwaine bwino ngubesi je akana kwatebera nso kubika. Okay. Atakuza kurwana. Okay, Gntv, hello? Nice. Hello, Gntv. Hello. Yes, hello. Gandra Ukachai Group. Hello. Yes, hello. Gntv. Hello? Yes, yes. Brian waterranka ino Gandra Hans, shana wagujagire mukache. Okay. Esse mutia queria. Okay. Brian esumi yawe naza kuya wabo kugira ngo mutia abakiriya ruyare. Shano baza kugezaho garukotera. Michael, you are there. I'm still giving callers that she can keep kugira ngo abanya-Uganda emphasis so twine kugiteka. No kureba ngo erizoba munywanu wa witu Vesg. Okay, okay, if there's anyone online. Hello. Hello, Gntv. Wabale kusima amazina nabo atera? Isaac watera nkai. Chiboga singo twakwakira. Okay. 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 Wewe mnonga abanyakibuga ruyaro batwakure. Kandi wewe no kwasa kuteka Gntv. Nimba simega kimwe mwebare kandi ruyare elshonga stars mwene zimwe miliyoni zireba. Ihanga ryo Gntv ntwaturu kandi no twata kandi waterese umuriyara akirenga kabyuka. So rekanzo wa Michael nanza kwereza ya umugisha abantu bese mubabiri so no basa kutera Michael yacu submission akwa tugiye tukakujya. Michael umwami Edgar n'abanya-Uganda nyina twetegerezane umunshongeri ya ekiba lawyers bamuntu baruwanira no kugira ngo iteka ngwe ngo kurire ningashi iteka tugakuratire ngo ugari abo kiri kityo ni nyina ngo ngambire ngo erizoba bese tubaga musingiso musha ateka tekirweho true twine kumanya ngo twine abanya-Uganda bingi abakuza heri yihanga abo enshonga zitakushana mbere kwa kugira mbushobozi ubwo mushaka gwaguma ko guri
bakakuteka ujuga ngo wateka yet your agenda was different. Nchimanyisa abanya-Uganda abari aheri y'ihanga they are at a higher risk kuluzinga ibintu byinshi. So iyo umunya-Uganda the stand of the lawyers tukugira ngo bantu bajya gusa bese cyabe nakora kikagishikire ninga kikacugwira kunga stand ya lawyers negira katwiri kadihanga following a democracy kahino emitende yitwine kurabamo umuntu yakoze umushango abwenshi besije batakujumura byemo. Kandi tugamba nyina tugume tugurusiye parties it personally katurebe Michael in subscribing at NRM. Wete nyuma hagize wa NRM nekora yayo concrete tugira ngo twantwenda hurra ntugira ngo hine bitukuratiro mwihanga ryerizoba abo kuba tutabikuratiire amishange mehango nikiza affecting emishange mice eri mukoti wayintigereza so reka tukume tukuratira amahanga gitu gihanga tworatire ekiragiye kurama abiragiro byo no mwihanga cya constitution reka tugezeho cyangwa tugidefending abo kuba ekigendero cya constitution yihanga no kuleta sanity ningashi obuteka omwihanga ryitwa ya Uganda kandi nkiza gutwate following regeri iteka buryo muhori iwe nanyo munandeba oburi mu kibira cya NRM oburi mu kibira omubine bindi as long as uri mwihanga ryitwa ya Uganda shir ninge ngabo yonka eyo kwasa kuboyine kukinjira niteka ryihanga twaturuka ratirege kandi yoka katwe Michael omunyamateka ogashomire ogetegerize ninyikiriza ngo hine shield yone wakwasa koso mwihanga ryitwa ya Uganda ndatari iteka. Okay wewe mnonga mai kandi wewe really na submission yawe abat wewe mnongo west inside ga mchirize shashi na president Museveni abo kureta obusingi bakashoma kanya twako obusingi shomwe kuba no shemerwa kandi shati no reba omwena remwe rukuyije kija na principles nkita as a principle number 1 kabere patriotism abantu kunda okusho abanyeganda okundi yanga lyabo no mubwiro bwa wirez government ziyire zargireho ezabangamba nyenga aba bana batakwezi batakumanya hati nkibi kota bigamba ngamba nyenga kani yenje ukota bigamba konkani nshasha na president Museveni okuhereza abantu ubusinge bakazomwishomero bakashomebera jiro ebikwenda kwezi yange kore no mekintu ekironi kiti yange niho yaza none birajero nogeze kubanza byone nona kukuya oro listen ni nyondo bazorebera har parliament ebyero ne korera izo waza kuzaha parliament nibakwe orebero aba equal opportunities commission nibahandikira parliament kugira ngo ba revealing emishara yabo bajangwe cyarajiro kiri kubikiriza abo kabarki independent konko munya-Uganda eje shahanso aronara ngwe mbuto tuzikozire taine mbazo marwaro konke sente nyingi zigendera mu administrative costs ahiguru njano rekirajiro okiro listen no rebe se ekirajiro okiro nchi protecting munya-Uganda obutakoresa ziriye sente because ekirajiro nchi protecting members ba parliament okujangu bege gahaze beshabire mshari bari kugira ki ibari kwenda hata bakugira ngo ejo kayataho munju yawe neza kukuruma otimbanze mbara kurumuhoro ngo bese jyaho na solicitinga sente z'Rwanda nembundo tu president Museveni andikira Kenya ebene yamukuretera erizo bo Uganda yarareti igurutaro tubari preminga nanka ubu president wa Kenya Justin Saruto forever Ugandans baragman blaming Justin Saruto president Museveni orono gamba abanya-Uganda ngo bashora hero bazo business nkucha kubakwa atari safe bakija bakabakwata Western sabarira bakomera Western sabesije lead council Western seri yasuru kwabo akazo mwihangari ya Kenya no wamkwase bisino yaskumure n'umukorebero perfect Western sar kwabo ntumanya as an expert in law is a professional lawyer how many times eziba mukwasira sho bizahenze leberaje Western sajo senyo ni leader opposition turo yamukugu how many times eziba mu arresting jira yenjire following orders ahabwa ati orders ezo kudefying orders za government numukireba nguroya nabakozire kurungi deri hanga kigezo kujangu rya arresting besije obubagwo ngo aryo mu rukwe rwo kwenda kumara obusinge bw'abanya-Uganda ngo tubanze tse kwandika ngo kimare sandi ibiri ngo Kenya tugarike Kenya shikiranga kutugarukamo
ubateka Kenya ke bam teka toine bukugu oburkwereka ngo Besigye Rwandise byagabanaza kubire nakugira ngo this is a revolutionary government. We rely on what? Intelligence. Hatreka nkusho message. It's a rebellious government. You see? Not a revolution. It wasn't a revolution, it was a rebellion. I was saying your zungu nejangu one man's rebel it was a capture. Is another man's liberator. You captured President Museveni no basa kumurenko muhekera. Konkaba byareti you captured power. Na no sinje bwawe bwogire mwishomero kashomoka. Sinje cyo butamunguto. Katwebuze nyenda bari kutureba. Sinje cyo burumwenjara. Ezare jetaka kwishinja. Sinje cyo butina mbazu mawaro. Nahereza janzo mnyakunjanaza kubuza obusinjo bw'abantu barikuraramba batema iyo surviving otakusikirizo oyo muhazi wa national interpretation abasi nyendora nzo mukamera ojo to government eje nkomire mirundenga nenga have you been arrested echiri kumanisa turakatira unless all of us have freedom echiri kumanisa government all men don't being on equal, they must have equal rights. Konga ino mwaje wamuhera ryasumu akaba kagajoga. Gntv hello. Hello. Yes, hello Gntv. Twine shonga mazina gona waterra. Yes, hello. Otyo. Omuhekera atari ururembo konka mwena ari kugamba omuhekera sipo kandi hatunataka ishatesi okay 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 webali mnonga nukwena henda temasumu gerizoba mwebara batezi bamasumu mwebara bari ba Gntv ni bakunda twaza kwija kaha muheru turufugera nabanyenda ngo ntandike namjana wanje Mike tujyana tujyana tuhendera kandi rero ntwenda kujya we foundation kwasa korwa kumenya ndachikibi turukumarinda echo rukuteka ekitari kutubaganisa konge kisuru kutugita nk'abanya Uganda kwaza kurongo yangayityaza bigenda cyo politically omwami EDGAR ninyenda nyusi y'abanya Uganda a message ya president witu wihanga yahira bakasesoro wa mukaga eyindi ufiteka ngo byona twavuganira konka niyo message yashikire message yo kugira ngo enguto zikozurwe konki uruno rabyaho ki iwo mnatureba aho mno turebera hona ecyange cyo mno tureberamu ecyanga cyanyu kiplaningire ki kugira ngo umunya Uganda agire ntasi yagira yongere umukayeyi haze niyo message nkuru 8 of zeri izo mu ihanga ry'isi ya Uganda abo ejo message ni yera to uniting twena abo independence itugamba he yihanga ko kuzigarra hansi wagiteka ari individual level iwo munandewe kuza kumanya world independent ninga wotari kizafutandikira umunshaho yawe kizo mukayawe kibone kuza constituency district na nihanga large so message nkure yeri izo itwine kurwana nayo eyindi muri ndwana nayo ngo muntu umurintunga municipality niyo kurwana amashijya kugira ngo twateka mechanisms ezaretere entunguko mbyaro byite yayiyongera entunguka
omaka gitu twarwo mu ndwano twarwo mu ntaro twaza gukora ebyentunguka kugira ngo oruguuto rwaza gukorwa rushange hine cyo mu trading rapo amashanyarazi gabanigija omucyanga cyawe gashanga ine capacity ningashi ine potential gateko mu nju yawe yo gakorera hebyentunguka abo kana amashanyarazi nagija gakashanga otine ntasiyo mu kayawe ekikono kikura bahiguri yeju omanyungo amashanyarazi gije mu cyaro kongota gaganyirwemo amizi marungi gabanigija gashanga yetebekanise kuga benefitingamo mwere ekitwine omulamu omuhango gutwine kutererizo mu Uganda yite kutukwetaga nyowe niwe muraturebe ogutkwetaga omulamwa no mulamwa gokora no mulamwa go kumanya twakora kandi twakora ki no kumanya entase yite yemerireta kandi twakora ki kugiha step yeruho tukagitekandisha ekyo cyona cyakikozirwe nzokurwo mu rwanju rw'obutegeki nzokurwo mu rwanju okwanga no kwijwira mbantu nzokurwo mu rwanju ro kwitana nzokurwo mu rwanju rwono ruturumu tugendo misho tukugendo mu ntunguka entunguka ekiri entunguka etkwetagerizoba abana bitu babone kushomaje tubone kuzoma rwaro marungi tubone kwesiyaho ebyetago byitu nk'abanya Uganda na government yitu etwatireho aba Uganda ni hanga ryanje ndeka turebe Mike kakushikiri abanyantungamo okusinje cyo abanyantunga municipality obwire bujana bufunda mu ndebe serisho ryembabazi mubere mno bueno Abbas ayebare umutebekansa program ni manzano kwebaza abatezi b'amasimu ni mbagambera ngo icyo ncoba kweta democracy ishitkweta let the other side be heard umunyibanda yajamwe orunkapangisi namazima munonga umunyibanda ni mugambera ngo icyo no freedom yeye no bugabe bweye that's the freedom of expression no ikirizwa kugamba ekikurya mutima kasitubo tatahirire bugabe bwondije so ni mwebaza abo exercising his rights na no kugambe cyakureba nke kishikere cyo ni kimwebarizana nabandi abatera amasimu ombugufu ndukendere bugambo byanje Uganda gikutwawine bizibu byinji abantu binji kubafire mu rebellions nyinji na no kubana ba president abatakuhinduka 95 tukakora constitution ya Uganda yona yichirezana preamble ya constitution ejinejera ngo recalling our history and the struggles of our forefathers, recognizing our cultural and linguistic diversity and our common humanity. Nebigambo byinshi ngaba kugira ngo tukwijuko kushesheshagamo kwabireho mu Uganda obutegeki bubi abantu kufero mu politics ihanga kufa kubi twasharaho twakora amatekaga kandi tuyikiriza ngo nunga kuturabe tukora ki Istanbul so ni intero muranga government age ngwihanga ritire mateka turikatambara kandi omwebembezi abe cyo kureberaho abebemeze uko nangumya yayemerera bakagira ngo ubone babasa kuhenda iteka bakureba ngo baza gukora y'ikirungi tugira ngo kifire constitution yitu eine articles nyingi ezukushobora ebintu byingi ningambira nangumya na government age ngo kumwarebera kirungi umundeba yanyu kumwayenzere kucikaho omubehenda beragiro mukaretera abanya Uganda emitwara 5 bafu konga tugira ngo hariyo enkore ndijo examples nazo muhereza ezitwakubasa kuraberamu kwikakirungeje ningira ngo kigwira umwame nangumya ndukumarire bugambo byanje kurugaho katahiriri hangeri kuriya kutahira yo yongaruka kwiguraho rutaro nubasa kuburi no yemerezo rutaro kunge rutaro bakarutandika hari abo kuba wabatahira so nimbagambira ngwe kibi tukubasa kuyiya hekibi two wrongs can never make a right ijonga yamuheru no Abbas time ijonga yamuheru mwana EDGAR eyinkuhendera nayo abashije abaninyira amagambere ngo buringaniza constitution eje yibikirize ngwezo misho ubwine kurebwa bukora uburinganiza tuba kubukora behind the curtains so nimbagambera ngo ihangere mutushwarize mununga Uganda tuhindukire ihangere bakushekera abo kugira ngo turemerwe
kuratere biki kuratere biragiro kandi bitwayetegire nagumanda Abbas nimbendezo bugwaje tushabarohanga atuyambe tufinihange runje tukubasa ko yagarira mutwena kandi nanabe nabandi nabo nabebaza nangu myugu twahandisigana munonge rugambo ukati kugira ngo ntweharana aba bariyo no batureba mwamenangumani ni mukunda kandi yo campaign manager dini campaign manager mwebare obusinji yari no waste inside ga oyikirize nyebaze bona batera amasimu twagambira bari kutureba ngo akazanuka wa 32 izimba abantu ba representing government abateruko bo kumperezo buhagizi niwe kintu cyone kiri kwenda kureta akajagaro mu Uganda tikamgambe na next inside no biyakubarinyi bakampura unazo mwihangari ya Kenya ngundo nindo ndebirwanso kwija kudestabilizinga obusingi bw'abanya Uganda buzumanya ngo na president Museveni atarasa kuhandika aiza nkwate antwari bankomi abo kuba kuyaho busingi obwo burherizo EDGAR toruko moko bwagireho abaru kumanya busingi aro unahura na praising ari kugira ngo government ya amini ngo ekaberu nunji mnonga nyase government ya president Museveni echi taro umuntu uyarisize sirpa government ya president Museveni obu taro umukazi ubayemerire ngo abamahebija bamuhambiraho yesterday mbe ndeba program ya TV haro umukazi namweta Esther Kenyanja narga side za Riantonde akabashita marya hishomero rya Kinuka akaba ari umushomesa ba president Museveni abagira umchaka ogwo mukazi kuyabashita myahishome ahanjuye akari umunja byaminangwa akabarwiri kuyabira ryawo bamujyangwa abasirikare barya heru yarabo mu rugerwe kanyuma yagenda yayishereka yagumana aranzi yakahi ahanjuye abasirikare bo bote bazo munju tine kibamusigiri mwene umunya Uganda nyendo warebere government ya president Museveni obo abasirikare bari kwija bakaye byawo umuyihango abasirikare bari kwija bakahamba bakazi umuyihango abasirikare bari kwija bakesha shuze bitari byawo orukungamba ngo hari umusirikare uri kubasa kwija akakwato tine mushango arukunja ngo hari umusirikare uri kubasa kwija akakurisa sirup akakuyera gahe byawo buzimazima no uri kwija kugira government ya amini ekakwarire munonga singerizo abanyaganda kindi kwenda kubagambira nyenda kubagambira ngo Westin makuri yabikozire abanyaganda kubakimira ngero umushinja kwano gamba cyo kujya mu president Museveni ubusinje burumweja myaka etano kero kwaho sinje politics is all about numbers myaka etano ayibakaho bashabaka ruru betorori hangariona abanyaganda bakumza mu government kigize legira ki nyenda kambira abanyaganda ngutakaza kuzarwa roru ekikuru nyo sindi kwenda kubagambira no kugira ngo wabo ine dumu yawo sinje wenje kuza kuteka hoki akamanyira iyo cyara ko cyara sinje butine mbazi mu dumu bereka kujagara sinje bokomera abantu rushira numuhamanya rekangore koze kufura abantu ayitwashika numuhareba nayiturukuza numuharanzya president Museveni yabire numuhamanya abana nkaba koje ngukaburi bwire bakata kuza kushoma banya abana bakazarumya akacenda cyenda Museveni agashomariya oburuse bw'abezigenda abana banyuza abanya Uganda batumira agashomariya no mawestin sabasi nchakurespect kungana ni impereza message yovo ogumonchiriza cyane kahinda agashomera mu gavumenti ndukuro mu kamera nishabanya Uganda bona enkumi birabona mukaga kerayike nabishindiza reka tugumze muno businje nentunguka ya president Museveni ihangera gendo misho ababe kutakwenda kutereza businje mbarebe serisho mbarebere hari hanga hari tunguka president Museveni abanyakashara south nimbakunda munonga kana nahindi ziri buzimazmu mungwera njeneze kwasa president Museveni turete ntunguka yakashara abashinja abanikire bukana bandi benda turara kandi ntunguka yaberiyo no izera imbasimbira kimwe nimbebaza mwe bari kubayo kandi mwe bari kubasa kuba muri na Gntv abasi erizo batugira ngo ihangate rumungu turangate kubuza ndo bari toyi konka nubwo bityo bari runonga abasi bari runonga Michael we bari mnyarwanja batinagumya nimbasimba nimbakunda EDGAR AKAMPA rero kwezi ni 11 twino wire buke munonga kandi tugende no misho komero bikuru oburo buturu mutu yo mu 12 obwire butukwetaga kwerinda obure butwetaga kuba careful ahabo kuba na naba bariyo ko bataha batarakwenda gukora ubu no bwiro barukora bo umuntegateka yabo azo mukora kwabo ubu no kwende biragiro ubu no kutusyaho ibintu bitashire nabo cyo twerinda twekume
kandi tuze kwenda kukoza station zitu za polisi zaba zituri hito aba tuyine kitwenda ku reporting umeme ndi kuhendera no kubagambira ngo ikintu cyo kuyaha amashanyarazi road shading twantumanya ngo yahwa bindi kumanyese birehe tugarya road shading ya burijo namunonga mu rembo y'ibintu rwambarara in some areas I don't know where you are kiriyo murebe cyo twageze twabasa kwantitereze